Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari makan teman lagi. Makan lagi teman-teman. Ayam tumis apa nih? Ayam tumis kecap. Ini apa ini? Bismillah. Ayo teman-teman, mari makan. Telurnya dikit ya? Itu dong. Udah. Ambil. Telur muda.
ganti. Nono itu ganti. Ganti itu. Nono. Ganti. Teman-teman, sampai di sini dulu teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe teman-teman. Oke, bye.